Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku munsi wa gatandatu cyangwa se ku isabato tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Sentama uriwe neza? Mwiriwe mushakamba mwirangwa amahoro. Turi amahoro isabato yaduheranye. Imvura mwayikize? Twayikize rwose. Yego. Misabato byose na gahunda za weekend. Munsi dutanze amakuru dukereye abantu batubuze. Bari batubuze. Amakuru arahari ariko. Amakuru arahari buriya hari menshi tutavuze mushakamba. Amakuru ni ibyatsi. Abazarendo bamaranye muri Kivu y'Amajyepfo. Cyane. Bamaranye babandi ngo niba bamutete. Abonye uriya uritaga Kibukira Mutetezi. Bavuga ngo afite n'izina ry'ibikabyo namubonye abyinira icupa rya Amstel za nzoga z'i Burundi. Umwe bavuga ngo banuza bose ngo abanyamurenge bose ngo azatuza abasubije mu Rwanda. Yego. Ngo ni General Trésor Kibukira Mutetezi. Afite amazina y'ibikabyo. Ntiyapfuye wenyine sinzi n'undi mu generali bapfanye wundi. Njyamo n'umwungirije. N'umwungirije kandi bishwe na bagenzi babo. N'ubundi ni wazaniro zasubiranyemo. Yapfuye nimugoroba nibwo batangiye kubivuga. Batangiye kubivuga tuzi ngo ni ikisi cyakindi kifashe video kikurasa ku musozi. Oya. Niwe. Haundi nuko yari Mutetezi. Muri Kivu y'Amajyepfo. Niwe. Ariko rasa ku musozi. Gaye ngo katwigire ku ngingo wundi dukubite tubangura. Reka nkwereka agasozi kakoze kuri Sake. Banza ukarebe. Agasozi kagiriye nabi Sake. Aka niko kakozeho FRDC. Aka gasozi karengana. Karebe rwose ako gasozi urakibuka mu mateka. No ubushobozi bwabo kuri 3 antene. Oya. Ni kuri antene zo muri Sake n'ubundi. Oya haba nyinshi reba munsi ibyanditse. Kwa Madimba. Antene ngo zo kwa Madimba. Uribuka amasasu yo kwa Madimba ariko. Ariko abadukurikira bahumure. Tuzajya ahantu hose twavuze. Tugiye tuzaharebe hose tuhabereke. Ntabwo tuzagarukira hariya hafi tuzagarukira ari nka za Kicanga Meso. Tuzabamara amatsiko ahantu hose twavuze nazamuka agera Ingungu. Masisi yose tuzayibazenguruka. Agere mu Gisuma, agere Gatare. Agere Buguri. Rwose. Tubereke wa mugezi wa Rushoga. Ahantu ntazagera ni ipinga sinajyayo. Pinga ntabwo haratungana nubwo yumva. Oya niyo hanatungana sinakwemerera kujyayo. Haragoye. Mushakamba ipinga ugenda usesera haba imvura idahita. Amashyamba iyo ari nka saa sita z'amanywa wagira ngo ni iz'ijoro. Pinga rero irumvikana. Twikomereze n'amakuru duhere ku ngingo. Yego. Reka twerekeze ku ngingo tubwira abadukurikiye ingingo tugiye kuganiraho. Yego. Dufite ingingo zigera kuri enye. Ingingo ya mbere M23 muri Warikare yakiranywe ibyishimo. Wayibonye ariko ahitwa Ikibua. Ari byo wibaza ukurikije ukuntu Ikibua rero yahafashe ejo nimugoroba. Iyo urebye ukuntu M23 bayisiga icyasha ukareba n'uburyo yakirwa biragutungura. Ni abatayizi cyangwa abayirengagije.
noneho indi ngingo ya kabiri M23 na twirwaneho babyinanye igisirimba mu misozi miremire y'umurenge cyane ngira ngo wabibonye video turazifite abatazibonye batwandikire kindi urutonde rw'aba FARDC FDLR Wazalendo bahungiye muri MONUSCO rwabonetse byose hanze Mushakamba harimo abakoroneri batagira ingano yego abakoroneri n'abariyetena koroneri bashobora sinzi turaza kubabara ariko wenda tutarakomeza yego Bemba byamugendekeye gute Never Bemba Bemba ariko ngo hari aho yagiye bamugira ukuntu abanyeshuri ngo yashaka kujyana mu gisirikare bari abanyeshuri ndabakubwira turaza kubageraho cyangwa tunabavuge n'ubu bariya nabo ku rwego rwa kaminuza n'abikisha ku ishuri ryitwa wenda abarizi bararimenya ryitwa IPN IPN ni Institut Pedagogique National mbese ni imeze nka ziriya za kiye imeze nka ziriya za kiye rero bagiyeyo kwigisha abanyeshuri ngo babajyane mu gisirikare byakurikiyeho ni ibindi ikintu kinsetsa abanyeshuri bababwiye ngo mujyane abana banyu baranavuga ngo bakeneye ko ntuzagaruka inde Kabira ngo bishakira Kabira nta gisekedi bashaka ikinsetsa rero kirimo yego ni ukuntu ibyo byose yego bikorwa na Bemba minisitiri w'ubwikorezi minisitiri w'ingabo yiyicariye minisitiri w'ingabo ni igiki umwami w'ingabo ni ikigaragaza buri wese icyamuzanye Bemba yazanwe no guca inshuro agomba guca inshuro rero muri buriya buryo twikomere reka dukomeze ubwo twavuga kuri ruriya rutonde rwa FARDC FDLR na Wazalendo bahungiye muri MONUSCO Igoma yego ko bamenyekanye ikindi ingingo iheruka ya 4 M23 yashyikirijwe ubutumire bw'ibiganiro bya Rwanda rwose nguko reka twinjirire hariya twinjirire muri ya ngingo ya mbere M23 muri Warikare ko yakiranye ibyishimo yego bimeze bite tubwire wabibonye ute wahavugaga ni Boa ni he ni Kiboa Kiboa bitandukanye nuko abantu bavugaga ngo M23 muri Warikare propagande niki ahantu hari ibitaro bya Kiboa yego heza cyane ahantu hasobanutse nubwo ari mu ishyamba cyane heza cyane M23 yakira mu byishimo iganiriza abaturage ubona bari bayikumbuye barayikeneye bari bayinyotewe barambiwe trakaseri barambiwe udututi n'ibindi byose byezi Wazalendo n'abandi yego ubu rero M23 yahageze abaturage bariruhutsa barabyina ariko nanone bije bikurikira yego bije bikurikira iby'abanuza iby'abande iby'abanyakanada n'ibirombe byabo yego baherutse gukwira imishwaro bahunga hakiri kare yego ibyo byose rero ni bimwe mu byatumye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushya ubwoba ariko nanone bikaba ibisubizo by'abaturage kuko bishimiye M23 yego ni umunezero n'insinzi ya M23 ngira ngo abantu bose bishimiye kuba M23 wageze muri Warikare yego
mwabivuze kenshi ko hariya muri Walikale misiyo yoroshye rwose urugamba nta kibazo. Buriya rero Mushakamba Kibua na Kibua na M20 bambe na teritware ya Walikale. Ya Kibua ni muri Walikale, buriya na Nyabyondo iri hafi n'umupaka na Walikale, ariko noneho kuva Kibua ujya ahantu hari teritware ngira ngo hari ibirometero 81. Kandi urazi ko ibirometero nk'ibyo ngibyo kuri M23 ni ubusa pe. Busa rwose. Hariya rero bisobanuye ko Walikale yabaye tombe nubwo itaraba yari Walikale wabona iyo batangiye guhunga bahari kuvuga biba byarangiye. Ubundi se urumva ufite amafaranga wicaye ku ibuye yahunga, Wazalendo ikaguma aho ngaho, FARDC ikaguma ikibazo. Wa mudepite wagendaga bamuhetse uriya bamwita Mishiki, amagambo yashize ivuga yavuga iki se ko iwabo bahageze? ntacyo yavuga iwabo barahageze, bararangiye. Nizere ko n'abari abadepite bazajya bafungwa cyane bazira ko batemeye gupfira ku butaka bwabo, nk'uko abasirikare nabo banze gupfira ahari imirwano nk'uko Kisekedi yabibasabye. Yego. ngira ngo iyi ngingo nta nubwo tuyitindaho cyane. Ntabwo tuyitindaho, ariko wenda turebe ukuntu twagira icyo tuvuga ku bijyanye nayo. Turimo tuvuga kuri Walikale, ariko usiko mu bihe bishize Canada yafatiye u Rwanda ibihano. Ariko reka twongereho ko muri Walikale uretse na Kibua hariya ndaza kuhagaruka Canada ikambanza ahangaha. Yego. Ni inkuru byabaye ejo ngo ce vendredi matin le M23 et ses alliés ont débordé à partir de Kibati jusqu'à prendre le contrôle du village de Mungazi en territoire de Walikale. Ibingira ngo ni ibice byo muri Walikale n'ubundi M23 yafashe ejo. Cette avancée de la FCM crée depuis ce jeudi une panique parmi les civils à Walikale, dont certains ont commencé à évacuer la zone. Ngo hano hejuru bavuga ngo kuri wa gatanu mu gitondo M23 yafashe ahitwa Kibati, irakomeza igera n'ahitwa Mungazi muri Walikale. Hano bakavuga bati gukomeza gufata uduce kwa M23 muri Walikale byateye hagarara mu baturage bamwe muri teritwari ya Walikale ku buryo bamwe batangiye guhunga. Muri gakomeza ati outre les civils, les travailleurs d'une des plus grandes sociétés minières au monde, Alpha Mine, qui extrait l'étain, quitte depuis le matin le site après le communiqué annonçant la suspension temporaire des activités suite à la progression des éléments du M23 dans le Walikale. Ngira ngo akakoto iyi nkuru twayivuzeho ejo kuko M23 igenda ifata ibice muri Walikale. Sosiyete imwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yahagaritse ibikorwa byayo itangira guhungisha abakozi bayo, yo yayindi Alpha Mining ihunga kare. Noneho hakaba umugabo nawe ni umusesenguzi ati le gouvernement canadien a imposé des sanctions non pas pour protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais plutôt pour protéger ses investissements dans les mines, notamment ceux d'Alpha Mine BCA Mining, qui a dû suspendre ses activités et évacuer son personnel en raison de l'avancée de la FCM 23 dans le Walikale.
cette guerre révélera les véritables pillards de la République démocratique du Congo. Ati leta ya Canada, guverinoma ya Canada yashyizeho ibihano atari mu rwego rwo kubungabunga ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ahubwo mu rwego rwo kurinda inyungu zayo, ishoramari ryayo mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aha atanga urugero rw'iriya sosiyete yabo yafunze ya Alpha Mine BCA Mining, ngo yafunze imiryango kugira ngo ihungishe abakozi bayo. Yabonaga M23 irushaho kuhasatira hariya muri Walikale. Aje avuga ati iyi ntambara izagaragaza abasahuzi nyakuri basahura Kongo. Niko yashoje. Abavugukira mu mabuye ya Kongo bahora bashinja u Rwanda. Kibu ariko ngira ngo abonye map yayo. Nyakubahwa Perezida Kagame niwe wavuze ati tugiye kureba abantu bakungukira cyangwa mu mabuye ya Kongo, u Rwanda rwaza mu bijana, mu myanya y'inyuma cyane. Ubwo bivuze ngo babandi birirwa batukana batera ubwoba nibo ayikiriraho Kongo cyane kurunza. Nyine bagira ngo byitirirwa abandi kandi ari bo bari kwiba. Yego. Byiza cyane. Twakomeza tukajya ku yindi ngingo. Turebe M23 na twirwaneho. Babyinnye igisirimba hariya mu misozi miremire yo mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo, hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Wabibonye ute, bimeze bite? Bwana Sentama. Yego. Kuva bivugwa ko M23 yahuye na twirwaneho twari tutarababonana. Yego. Ubu bagaragaye bari kumwe, barimo babyina igisirimba. Yego. Banezerewe, bari mu bindi byishimo. Yego. Ni amakuru ahambaye cyane cyangwa n'ibyishimo bidasanzwe. Yego. Ko guhura kwa M23 na twirwaneho ni indi nsinzi iremereye cyane, ishengura Masunzu. Yego. Ikanamushengura ku buryo bukomeye pe, bitandukanye n'ibyoroshye. Ubundi ubu yihishe Gisangani. Gisangani nawe yabaye umukozi wo mu biro. Nta kiruho kuri tere rwose, cyangwa ari mu ndaki. Wasanga n'ubundi yamaze gucukuramo indaki. Rero mu babyinaga, yego, si abasirikare gusa. Hari abana b'abakobwa bakibyiruka, ababyeyi b'abakecuru, ababyeyi b'abamama bataragera icyo gihe cyo bataragera mu zabukuru cyane, abagabo, abasore, abasirikare ba M23, abasirikare ba twirwaneho, bose babyina igisirimba bafite morale, banezerewe cyane. Yego. Wakikubwira ba M23 buragibona ko bambaye amantibare. Yego. Ubona rwose igisirimba cyabacanze no kukibyina. Yego. Ntabwo bakimenyereye. Aha rero ni ukuvuga ngo amadubu n'intare bahuye. Buriya Tshisekedi idubu nirijya rimukubita urushyi rwo mu itama ry'ibumoso, intare zikamukubita urw'iburyo, azakubitira. Byararangiye Tshisekedi, ibyo byarangiranye n'ifatwa rya Bukavu ariko. Yego. Ubundi ifatwa rya Goma na Bukavu, Tshisekedi yarageze kuri finale. Yego. Yahise ahuhuka. Hanyuma hariya bavuga ko abarundi ngo bisize insenda mushakamba. Ubwo ndabivuga wenda muri ya mvugo iriho y'ubu ngubu isanzwe. Bavuga ko ngo barimo barwana batizigamye, ariko se tuvuge ko baza guhagarara imbere y'amadubu n'intare. Ibyo bananiriwe
ingungu, yego, ibyo bananiwe Isake, yego, ibyo bananiwe ahantu hitwa Bweramana, yego, urabizi ibyaho na ya misozi yaho, yego, ndabizi, ntabwo babishoborera Uvira, ndetse n'iwabo, yego, n'iwabo we Muventuri wihageze ntabwo bayihagarara imbere, yego, icyo cyo ntigishoboka pe. yego, rero ikiriho ni kimwe, yego, niba bazi ubwenge birinde kuzafatwa nka generali Claude, nka majoro Claude, wa wundi w'umurundi waje ngo aje kugarura amahoro, ariko ngo bamufashe bamumennye na Ruseke urayizi, kariya kaguru kazacibwa, ntabwo ngo kavugwa ngo gakire. Ruseke ngo ni rya gufa ryo ku Murundi. Se burya n'abarundi bahita, ariko abarundi batwumva nzi ko hari benshi batwunda, baze kutubwira niba hariya bahita ku Murundi nabo, asanga bahita ku Munyarwanda, dore ibihugu by'ababyara cyurirana. baze kutubwira rwose uko bahita nabo, nzi ko badukurikirana, ntabwo niriwe mbavuga amazina, ababyara ntibabura, ariko baze kutubwira pe. iyo ubonye akavidewo, yego, bari kubwira abazungu ngo Bukavu ntabwo ari Paris, ngo Goma si Buruseli, ngo na Kongo ni iki, ngo si iki, ngo si na Canada, si n'Ububirigi. rero ntibakwiye kutubwira ngo dusubire inyuma, naho turi ni iwacu. abahungu barimo bagaza imbunda nziza, narababonye. aho turi ni iwacu ntabwo ari iwanyu. bariya bahungu barashimishije cyane. rero ni ibintu by'uburyohe, twirwaneho yahuye na M23, yego, by'akarusho biriwe no mu muganda, aho habaye umuganda ku kibuga cy'indege kimwe baherutse kurasaho, kiriya cya Minembwe, yego, abaturage basiba ibinogo n'ibindi, wabonye ya myobo, yari imyobo ikomeye cyane. abaturage baturutse mu mihanda itandukanye nka Kiziba, Madegu, ariko hari n'akandi nigeze kubona abaturage basohoka ahantu mu ishyamba, noneho bahura n'abasirikare, abasirikare b'amadubu, yego, bishimye, ubona bishimye cyane, ntabwo byabura. Azarundu n'abandi bose aho bari bose bahuye bakora umuganda, bakora inama, ubundi rwose baranezerewe, bizeye umutekano w'amadubu n'intare. ariko hariya hari ikibazo umuntu yakwibaza, Mushakamba, amakuru nkurura numva barushijeho gusatira Uvira, n'ubundi birumvikana, n'aha ngaha izi nuza ziri kukubitirwa, izi wazarendo na za zindi ziyunze kuri M23 w'ejo, niba atari ejo bundi, ni hafi cyane, ni mu misozi igana Uvira, hafi cyane mu misozi yunamiye Uvira. iriya misozi nibaramuka bayikuyemo umwanzi, Uvira iraba yabaye tombe. icyo nibaza rero, nabonye Neva yiruka asaba ibiganiro, agira ati yaranabivuze, twaramubonye, ariko nanone ukumva hariya yohereje abasirikare, arimo aratoza abandi b'abasivile b'imbonerakure. Mushakamba, urugamba rwo muri Uvira turwitege dute? Neva nareke kugutera ubwoba kuko urugamba rwo muri Uvira rwo ruzorohera intare, kuko Uvira ntishobora gukomera nk'uko Goma yari imeze, ntishobora no gukomera nk'uko Bukavu yari imeze. Imbaraga zananiwe kurinda Bukavu, imbaraga zananiwe kurinda Goma. Uyu munsi abajenerali bakaba bari imbere y'ubutabera ngo bazira ko bahunze. Ntabwo izo mbaraga zizarinda hariya. Bitakwira azarinda Uvira, Bitakwira nawe niyirinda no kwirinda byaramunaniye. Abajenerali barananiwe,
bari kumwe n'abazungu bahungiye muri MONUSCO. abajenerali bo ba SADC barananiwe, bahungiye muri MONUSCO Mushakamba. Turaza kubona urutonde rwose, abakoroneri 10 barenga 10. abakoroneri ntabwo barenga 10. abakoroneri buryo ushizeho na leta na koroneri ndi bamwe bashyize hamwe bashobora kugera muri 20 n'abandi. Yego, turaza kubibona ni benshi pe. Ahubwo ikindi kibazo Mushaka, haciye ngira ngo ni umunsi umwe n'ibiri, kuri 12 nibwo SADC yanzuye ko samedi yarasiga 13 gutaha kwa SADC, gutaha kwa babagabo bagiye bunamye babandi wabonye kugira ngo baranababonye nawe. Yego, hakaba hasigaye Burundi bwonyine. biriya biraza kugira ngaruka ki kuri ruriya rugamba? nyine wanga kwihagara wanga uratsindwa ukashaka kwihagararaho, yego, ugapfa nabi. yego, nibyo bizaba ku Burundi. yego, Uburundi buri kwihagararaho kubera ideology mbi cyane bafite, yego, ariko ntibakirengagiza ko batarusha ishema igihugu nka Afurika y'Epfo, yego, batarusha icyubahiro Tanzania, batarusha icyubahiro Malawi. Ibyo rero nibyo biri kubashuka. Yego, ko bakoze amabi menshi. yego, bakoze amabi menshi cyane, reka bibeho, reka bigire kuriya. yego, kuza mu butumwa bw'amahoro ukabudeviya ukajya kurwana, ni ukugenda atandaraje. reka amaraso y'abanyekongo bo mu bice ku Nturo, Kirorirwe n'ahandi, Kirorirwe za Mushaki, za Kicanga, Ngungu, batsindwa hari abantu batwikiye amazu. reka amaraso y'abo bantu abanza bagaruke. Yego, kuko babikoze bumva nta kibazo, ariko birengagije ko bari kwica abantu baremwe nk'uko nabo baremwe. yego. Ariko ikindi kibazo umuntu yakwibaza, uyu munsi uwakugira nk'umujyanama wa Neva wamuhize ihe nama? Nabyanga nakwegura ntarabawe nk'ibyumva, nakandika ibaruwa yegura. Wabyamaganira kure? nakwegura cyangwa ahunga. ibyo bibiri. uranyemeje rwose. byagorana kugira inama uriya muntu. reba ibyo abashatse kugira inama Gisekedi uko byifashe. reka noneho twikomereze tujye ku ngingo ikurikiyeho. Yego, tujye ku ngingo ikurikiyeho, turebe urutonde rw'aba FARDC, FDLR, Wazalendo bahungiye muri MONUSCO. bamenyekanye Mushakamba. ngira ngo hariho umujenerali umwe, ni generali umwe witwa Gibiagolo Antoine. Gibiagolo Antoine, ufite ipeti rya generali major. generali major. ahubwo reka dusome bano bofisiye bakuru. Major General ni umuntu ukomeye cyane cyane. reka nanjye ngufashe nsoma abakoroneri, ariko mbanze mbabare. ni 10 nababaza. wababaze ni 10? abariyete na koroneri ni bangahe? ndumva ari 7, 1 2 3 4 5 6 7. ba majoro bashobora kuba bagira nko mu 10 nabo. nabo ni 10 cyabarengaho, reka ndebe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. ni 12. ba kapitene 1 2 3 4 5 6 7 8 7.
bariyetena ndabona ari ni 4 5 6 7. aba bari depanda n'abameze gute? bari depanda gute? reba mu bariyetona no baraba 3. ku ba 4 hari espace nini irimo amazina atandukanye. nabo bayoboye. Okay. Nabo bayoboye cyangwa se n'abantu babo. Kwanditseho Mbombo Utena Martine. Ariko aba babona ari abantu b'umuryango wa Harris. Bakajyaho depanda. Wasanga ari bene wabo. Byashoboka nabyo. Ubu ni abantu b'uyu muriyetena. Yego. Rero ntitwamenya niba rero abantu b'uyu muriyetena baba ayoboye nk'abasirikare, niba ari abantu famiye ye kimwe muri ibyo. Twigire kuri aba ofisiye bakuru. Reka tubarebe. General ngira ngo wamuvuze. Yego. Nanjye ngufashe mvuge ba colonel. Ari colonel Muhongo Kwase Blaise. Akaba colonel arya ni 7. Ba colonel ni 10. Ubwo ndagarukira kuri 11. Bariyetona colonel nibo. Akaba colonel Ndambo Manjumba Jean Claude. Akaba colonel Kavuru Kalala Pierre. Yego. Akaba colonel Banza Wambayo Emmanuel. Akaba colonel Baraka Musangura Jano. Akaba colonel Bukize Rukisa Hassan. Akaba colonel Ngabu Musingo Jean Claude. Akaba colonel Munganga Sambidu Jean. Akaba colonel Inembe Bongwalangwa. Noneho na colonel Kalenga Wangoyi Dieudonné. Ngira ngo abakurikiraho n'abariyetena colonel nawe wabasoma. Ukambasome. Yego. Hari Kasongo Delice Pierre. Yego. Hari Milanja Yaya Antoine. Yego. Hari Muteba Musemakweli Papi. Yego. Hari Ngayi Gayi. Yego. Hari Lubumba Kwakwa Berger. Yego. Akaba Kasongo Kapinga Gabriel. Akaba Ntambwe Banza Charles. Abona bariyetona colonel. Reka soma ba major. Ba major rero hari major Mutombo Batubenga Didier. Hari major Elita Lutula. Hari major Kongolo Mwamba Abubakar. Hari major Runduku Lumba Tipe. Major Makambo Shabilo Paul. Ngira ngo baracyakomeza. Jose kuri Yav Diuru Joseph de Panache. Yav Diuru Joseph de Panache. Hari major Komiseke Dula Jean Pierre. Le major Kakule Njumbakali Jean Pierre. Hari majoro Mwanda Madilu. Hakaba majoro Korefoy Jean Leti. Hakaba majoro Ngoyi Kasongo Joseph. Hakaba majoro Kambare Matsongani Freddy. Ngira ngo nabo abakapitene n'abashi. Kapiteni nawe reka tubanyuremo si benshi. Yego. Hari Mukisi Kahozi Miki. Yego. Busangu Changa Janke. Mbangu Akanyib Idris. Zola Badana Alexandre. Mushagalusa Jean de Dieu. Yego. Na Chimanga wa Chimanga Gai ndetse na Yemba Marceli Malioko.
twaba turekeye ahangaha. turekera ahangaha abasigaye n'abariye tena. Yego. Ariko uru rutonde nubwo tuvuga uru nguru kabisa ntabwo ari rwose. Ntabwo ari bose kuko hari abantu 200,000. Hari abandi bakurikiyeho ntabwo twabavuga bose, ntabwo twabishobora. kugira ngo ni ibyo twajya ariko twibaze ishakamba. FARDC yaratakaje. Ntabwo tubaza abapfuye. Wenda tubare abajyanywe matekwa, bari abafashwe bakajyanwa mu ngabo. Tubara abangaba bari ahangaha. Shakamba giye icyo mbona n'ubundi ntabwo bari gushobora kurwana muri biriya bice bya Bukavu kuko bari bamaze kugira icyuho gikomeye. Ariko urugamba rwarangiriye Goma. Urugamba rwarangiriye Goma. Icya mbere uribuka tuvuga urutonde rw'ibikoresho. Yego. Tukabaramo amabisi 800. Yego. Tukavuga ibifaru 300. Yego. Tukavuga burende 200. Yego. Tukavuga suko inyamanuza yazo n'amabombe. Tukavuga amamisire ya za yizinuza izi uvuga marokete zino bino bibombe nuzirasa ino BM bahafashwe BM 2. Yego. N'izindi wenda zaba zarafatiwe ku rugamba tutazi. Yego. Wakwambuga ibyo byose ukamburwa abasirikare bangana kuriya ukaba uzongera kurwana hehe? Ntabwo warwana kuko nta nubwo ubukirwana warwana utese. Ukarwa nyine warwana ute? Ko nabyatse kuvuga u Burundi bwihaye kurwana. Bivuze ngo rero urugamba rwararangiye. Na hariya Uvira ni bya bindi by'abarundi by'ibikabyo. Nta rugamba ruhari pe, urugamba rwararangiye. Urugamba rwararangiye rwose. Amwe mu makuru mfite zirambunda bira bifaru nibiki ibyinshi bimaze gutunganwa biri tayari kuba hagize uwiha gukora M23 babikoresha. Yego. Uburundi rero bwibeshye bakatakana zirambunda. Yego. N'indege. Ubu cyumweru kimwe neva ntiyaba yahunze. Yaba yagiye. Aba bamwirukanye muri kiriya gihugu. Kurikije uburyo baza kurwana ku butaka bakaba babonye imbunda, indege, imodoka, bakaba babonye noneho n'inuzi. Ubwo turumva za grenade barata zabo se za mine zakora. Ntacyo zakora. Ko ziriya burende na biriya bifaru bica kuri mine ntigire ikikora. Yego. Igaturika kigakomeza. Urumva rero byararangiye. Byararangiye. Twikomereza ahubwo tugane ku musozo turebe uko murambura. Twigire ku ngingo iheruka. M23 yashyikirijwe ubutumire bw'ibiganiro bizaba kuri 18 z'ukwa gatatu mu Rwanda, aho igomba guhura na leta ya Kinshasa bakaganira. Yego. Reka mbanze nyure muri ubu butumire. Nindangiza noneho tugira icyo tuvugaho. Yego. Reka ufungure. Naho mbusome tubwumve, turangiza tugire icyo tubuganiraho ubundi dusoze. Ubutumire bwasinywe na Ministre Tete Antonio. Ni Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Angola. Ni ubutumire buri mu Gifaransa. Kose namurenganya kirimo amakosa menshi. Bariya ni abantuza n'abana. Ntabwo ari rwo rurimi bavuga cyane. Rwanda le 13 mars 2025. Byano ubutumire bumaze nk'iminsi nk'ibiri ko bwasohotse kuri 13 z'ukwa gatatu 2025. Excellence nyakubahwa, suivant les instructions de son excellence João Manuel González Lourenço, président de la République d'Angola, et suite aux récentes démarches effectuées en sa qualité de médiateur désigné
par l'Union africaine en vue de restaurer la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Le gouvernement de la République d'Angola a le plaisir de vous inviter à participer à des négociations directes avec le gouvernement de la République démocratique du Congo prévu le 18 mars 2025 à Luanda, République d'Angola. Ngo dushingiye ku mabwiriza ya nyakubahwa João Manuel Gonzalez Lourenço, perezida wa Repubulika ya Angola, kandi dushingiye bimaze iminsi yitegura, imaze iminsi ikorwa, amaze iminsi akora gukurikirana iki kibazo kugira nk'umuhuza washyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, kugira ngo amahoro agaruke n'umutekano bigaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta guverinoma ya Angola yishimiye kubatumira kwitabira ibiganiro, imishyikirano izaba, negociation, ubwo ni ibiganiro bizaba imbonankubone hagati ya guverinoma ya Kongo, Iharanira Demokarasi ya Kongo, biteganyijwe kuri 18 z'ukwa gatatu 2025 i Rwanda ya Angola. Aha aravuga uruhande rumwe, nta rundi avuze, kandi ngira ngo ubutumire buba busa kuri bose kuba batumiriwe ikintu mu kintu kimwe, ariko yagaragajemo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa. Ubutumire n'ubureba nta na hamwe ubone AFCM 23 ngira ngo usibye hasi niho yanditse ngo bigenewe Monsieur Bertrand Bisimwa. Ariko naho tuhagere kuko n'ubundi nayo mpageze. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, je vous prie de bien vouloir accepter mes meilleures salutations. Hano aravuga ko mu gihe agitegereje ko bitabira kandi basubiza neza ko bazitabira, ngo yishimiye kubashyikiriza indamutso ze. Ministre Tete Antonio arasinya. Baje hasi yanditseho ngo l'attention de Monsieur Bertrand Bisimwa, président du mouvement du 23 mars, M23. Ngo bigenewe Bertrand Bisimwa, perezida wa M23. Ubu rero ngira ngo ahangaha hari ibyo twakwibaza Mushakamba, ibibazo bike twibaza kuri iyi ngingo, ubundi tugane ku musozo. Bwana Sentama, njye nubwo nta makopi menshi nigeze mbona tumira abantu runaka mu biganiro nk'ibi by'amahoro, ndabona iyi nyandiko idasobanutse, wenda nizere ko hari indi yahawe M23 mu bundi buryo. Ariko kwandika impapuro ukavuga ko inagenewe M23, nese bisobanuye gute kuba M23 yakiriye cyangwa Antonio Tete yagiye kubareba? Kuba M23 buhabwe wenda kopi, yego, bisobanuye gute ko ibyo biganiro bizahuza M23 na leta ya Kongo? Ahantu bigaragara muri iyi nyandiko, niyo mpamvu nakubwiye ni ndabonamo amakosa agiye simbizi, ariko uyirebye neza inyandiko niba ari ubutumire yari ikwiriye kunozwa neza ikabisobanutse. Ni byinshi M23 yagiye isaba ko bikosorwa. Yego.
kandi ntiremera ko zitabira nibibonamo inenge ko iyo bakwandikiye batya nawe ngira ngo ugira uburyo usubizamo. nizeye ko nibibonamo inenge nayo iza kugira icyo bivugaho. Birashoboka iraza kugira icyo bivugaho, reka dutegereze. Yego twategereza. haracyari kare, turi ku itariki ya 15, haracyari iminsi nk'itatu. Ari kare ariko hageze Mishakamba. hanagiye byo hageze, urumva hasigaye umunsi w'ejo ku cyumweru wo kuwa mbere. Bako hagiye rwose. gusa Kisekedi arakigutse rero. Kuba kigutse bivuze iki? ashyigutse ku biganiro yari yararahiye, yari yaravuze, sinzi yaba narifite ka kantu nari kukakunyurizaho ngo wumve, ariko si ngombwa, ahubwo ikiriho yego nabo nibaremeza niba bazitabira. yego icyo ni icya mbere. yego ubutumire bo ngo babonye kare, ariko nibaremeza niba bazitabira. abanyanzenya rero batangiyeho bubakiraho. uzirikane n'aya makuru twumvishe kuri RFI ariya avuga ko ngo Kisekedi nyuma ya biriya biganiro bazamweguza. ngo ni ibiganiro byo kumweguza. rero abanyarwenya bo batangiye kwandika ibindi. umunyarwenya uzi witwa Simaro Ngongo Kase akunda kwandika kuri X cyane. umva ngo usomere ibintu we yanditse. yego ngo préalable à soumettre à Tshisekedi avant toute négociation avec l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. ngo iby'ingenzi bizabanza kwitabwaho bigasabwa Tshisekedi mbere y'uko batangira ibiganiro. ibiganiro bazagirana na AFC M23. ni ibintu bigera kuri 5 ariko birasekeje. icya mbere, faire annuler les condamnations à mort infligées aux membres de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Il s'agit de 26 personnalités arbitrairement condamnées par la haute cour militaire de justice. bazabanza kumusaba gutesha agaciro ya myanzuro y'urubanza yakiriye abayobozi ba AFC M23, abantu bagera kuri 26. urubanza rwaciwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare. iyo ni nkavuguruzwa. icya kabiri, libérer tous les prisonniers politiques dont plusieurs généraux katangais et des personnalités de l'Est gratuitement mis en prison par Félix Tshisekedi. kurekura abantu yafunze yashize muri gereza, imfungwa za politike n'abandi basirikare b'abajenerali bo ku rwego rwa generali b'abanyakatanga n'abandi bantu bakomeye bo mu burasirazuba bwa Kongo bafunzwe nta mpamvu, bakaba barafunzwe na Tshisekedi. icya gatatu, mettre fin à toute idée, même dans des rêves, au sujet d'un quelconque changement de la Constitution. icya gatatu, guhagarika kuvanaho igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga, kabone niyo byaba biri mu nzozi. yego izo nzozi zikavaho. nakubwiye ngo ni bingahe hano bashyizeho nomero nabi, ni urangije ku cya gatatu ngiye ku cya kane, ni 6. icya kane kiravuga ngo stopper toute campagne de stigmatisation de soyerifone en République démocratique du Congo. gutoteza, nahagarike gutoteza abavuga ururimi rw'igiswahili muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. icya gatanu, dédommager les dirigeants de l'AFC dont les biens ont été expropriés
ukonfiske abayobozi ba AFCM 23 bambuye ibyabo kubaha indishyi. Yego. Noneho icya gatanu gikomeye noneho mettre immédiatement en arrestation Félix Tshisekedi, Constant Mutamba, Augustin Kabuya, Thierry Monsenepo, Patrick Muyaya, Lambert Mende, Christophe Mbosso, Jean-Pierre Mbemba, Denise Nyakeru, Marthe Kasalu, Denise Disoshoy, Zakari Babaswe, Christian Bosembe, Eric Nyindu, Tina Salama, Christian Rusakweno, Justin Bitakwira. Ngo icya gatandatu cyavuga ngo guhita hafatwa gufata bagafunga Felix Tshisekedi, Constant Mutamba, uramuzi wa ministre ukubita ubuyamba, noneho Augustin Kabuya ngira ngo uramuzi, Thierry Bonsenepo, Patrick Muyaya, Lambert Mende, Christophe Mbosso, Jean-Pierre Bemba, Denise Nyakeru, ubwo Tshisekedi n'umugore, Marthe Kasaru ni nyina, ubundi yitwa Marthe Kasaru Tshisekedi, ni nyina wa Tshisekedi Felix, Denise Disoshoy, Zakari Babaraswe, Christian Bosembe, Eric Nyindu, Tina Salama, Christian Rusakweno, Justin Bitakwira. Batashyizeho n'amasunzu. Masunzu sinzi buriya bateganyaga ko yenda ibiganiro bizarangira atakiri. Nibyo ngibyo ibingibi urabitekerezaho iki byo? Ikiriho ni kimwe. Yego. Biriya biganiro mu gihe cyose ibi bihano bikiriho by'urupfu ntabwo bishoboka. Yego. Niba nagerayo birumvikana n'ibyo bazasaba bikabanza bigakurwa mu nzira. Ibyo bikaba bigaruka kuri iyi nkuru y'uwo muntu. Ngira ngo hariya ni ugutana ukubitangiza bigaragara ko bitangiye, ariko ubwo muri Kayete Charles ibi nibyo by'ibanze. Kandi ikindi mbere y'uko ibiganiro biba buri wese aba yatanze Kayete Charles. Ibi baravuga ngo ni prealable ni ibibanza gukora. Mbere y'uko ibiganiro biba hakabanza hakemezwa ibingibi. Yego. Biriya biganiro ngenda avuga nk'uko u Rwanda rwavuze bivuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe. Yego. Tuzabyemera tubibonye. Ibiganiro sinzi uko nabivuga rwose. Kuri ibi biganiro turaba ba Thomas. Bimeze nka ka kanyoni karitse ku nzira. Ni ka kanyoni karitse ku nzira. Cyane rwose. Ngira ngo niba nta yindi nkuru ubona twagana ku musozo. Nta yindi, ubwo wenda isigaye twazazireba ejo, ariko ndabona nta yindi nsha. Reka tugane ku musozo Mushakamba. Dushimire abari badukurikiye, dushimire abakunzi bacu bakoze cyane kudukurikira. Turabakunda, ariko tubibutse abatarakanda subscribe bakande subscribe ikandwa rimwe. Tubibutse bose banakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Bakande share yo ikandwa inshuro nyinshi, biterwa n'umubare w'abantu ushaka gusangiza inkuru. Noneho banatwandikire badushyikirize ibitekerezo n'ibyifuzo byabo babinyujije muri comments, babidushyikirize kuko birushaho kutwubaka. Reka tubifurize ijoro ryiza. Yari Sentama, ijoro ryiza nawe Mushakamba, mikoro ni yawe. Kumva cyane bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye cyane, ukomeze mugubwe neza, Uwiteka abarinze.